kayak apa perasaan pian nih di Jarok Barca 3-0 El Clasico malam nih? Jadi jarok tuh buah-buahan nang dikasumbai ya kalau direndam di banyu di pemalaman. Nah jadi jarok nih paling nyaman tuh ada kadundung jarok hampalam ya kalau nah karena jarok hampalam nih nyaman pakai uyah, jadi kami ini kepuhunan gitu udah kapu mirah pas tuh masuk pulang masa puluhan lagi dong main. Nah jadi permainan bubuhan kakawanan nih lalu banyai nah ya lo Amun para Ronaldo seorang pelih nah ya lo pemain ini kan banyak gitu. Nah kira-kira apa yo antah kepuhunan lain kenapa bubuhannya nih juga? Jadilah kira-kira bubuhannya ini kebanyakan mamakan durian juga di BE. Ini musim durian kalau lalu haning main tuh kolesterol naik ya kalau jadi kira-kira itu pang nang maulah kalah 3-0 sabar aja orang kebakaran tuh habis lalu.